ayino mushaija n'abana bashatu no wishemwe no muburuzi w'enjiri no mweshongozi no muzeire no muhereza tru muhereza warahanga ubwo niwe Kate Mukiza yabareke Kate ntunda kumenya Kate entaranta yo kwishongora ukagitandika ryari kandi kikakuza muri yari ngo utandike ishongore okay yabarekereya entaranta je kankuramu konka yaboro kuya habura shapena yo kujihayo yes umuntu makana ashobora kigambo education kajyango education no kwere kiryo umuntu kikargayo kikagasira abandi konka nikiba teka kutamu so kanyine entaranta yo kweshongora murinye ayinkucumanyira ngaba mpuranye niruho inenjara umuntu akibana yishongora mera nkuru nkucenche omwendra mwene kanjira emotions za rukundo y'ikindi yo nindeba umuntu yanayishongora until 2010 omashomero tindatungire mugisha go practicinga tari byamani primary secondary nabo tuna ishomero naje tuyagira music konko murinye kikakiri so aho bwanyuma nagumani nkunda munonga hatira karimbuzo kweshongora no kubasa konka mukama kandi gire kujuma kandi yemanya no basa byo so I tried kubuza habaye shongwire kibabuza ndeba nshobora tanabye irakare yajya ngubuzarahanga nazo mukushaba no kusiba kunabe nimbirgamu nkanye buzira kaye cyeshongoro riyankaye nkampuranye nebigambo konkira kanta kumayiba kuriye so kunashabire kunabire mbyame kisa nkukusimuka nsimuka daniel when rhythm inta kumeyarga hati umagezi ganje gomoyo warahanga nkwatesum nga ibigambo byo nkabambine ni flowing binge naza nashwara bashanaza kunshekera because nkani mwadmiringa aror modo wanje by that time ashowize album ya Kiruhura w'amagara ndikonkana nkaba nkawi so kuyaza tishongora ntiyaza kusheka but finally nkayi nebyinjumanye like 6 songs atone bishongoro mukagante ndeba yayekanga hasiyo bishongoro mukago bigireye otakatandicere kunamwe shonge cyo kubanza tukanico hati gishongoro rechaka bicheshonga atkanico hati je kutaro mu studio hati byasigara basa kwera munyowe first time 2010 ibyeshongoro mukaga ahawenjera ki nimbabazi ahawembabazi ebinabenta kuteka ngo nebyeshongoro emwe hati bicuruho biremireho ibyeshongoro byanje bikuru nkaciha kitama katera kace bakavurutse ni nyasigaye sunu we munywani wanje otarinye hakana otarinye hindura na rukundo ye tere mu buryarya tiyakanya kace kandi ne yamazima people are song up to now nantakishungwiri mazima tubakushebererwa ebe nebe nabanduze ebe nawe bamye kubanza ntine cyabura ntine cywera konko moyo warahanga wenga so ibyo nibyo byeshongore nuko natandikire ntyo kushoza album yo kubanza 2010 then since then nagumana nyongero 10 up to now unatembabazi zenyine zo mujuni bantu bagena tureba Kate Mukiza wetu ino studio kandi of course no mwashongozo byeshongoro bya gospel kandi rangamkirireje yamzerera imbabazi nyina nabagambe tuweza kumwikiriza nakwihomореvo akutomundisho true bantu mweshongore byabandize hachize a different one nembabazi mwene nzuri botuterere ku concert tuna kumanya concert eji yari kandi habwenji udituretire yabarekre ya concert first of all ngairakora concert 2022 emyaka wari mu stage haza abahageze banje bagiriro na nenjara no kugana mukoro ishongora bibiri bishatu tayimutero kureba bafamika konkaguma nayenda iwe nka Kate live
on stage noyishongora engome ryaha gite ryaha bakas mwene nayenda kureba Kate arikweshongora and since then imba nayongire byeshongoro bisya hata yenda nabya birebo kundi kubyeshongora live so bagira demand yaba mpango nabentora ona kota kutechivro nchibetere cy'abantu nkonke cyawe ni ryari because ntichira kuberera naho so shanga tukora ubuntu tweta abanta concert z'abandi so fans banje banshaba ngumba hereze concert so nashaba mukama ntimpa man habo kuba concert creator like nke arhore vyo kokashanga ngutocho basakora concert yetyo eri mpango konkana shabe mbabazi ko twatwazigambira nayikiriza na setting a date kutandika n'umwaka go kutandika kandi yindi kusimira mukama ngo ariyo nindeba amasuku kugira ngo concert ege neza kuba concert etine handi yabiri kandi nanjye yintaka koraho abo kuba eriyo nyimpango concert wambuzo eriho ryari concert ege rihebero 27 ebyo ko kwezimanya oko kwa mushanje yahika mbona otaketebe kanise urukirenga hare tuhantu baririzo tya countdown 22 days remaining neja perium Agip motel umurembo rwito rwambara kandi Agip ejo no mbara yiteje ne yakira so tirembara kunka abantu bona district zone nutubeta because abantu bembarga Kampala abantu bagambare abantu bembarga Kongeri abantu bayona barga Kabare no barga Bushenyi no barga Kirura eshonda zona nibija okuhagira Kate Mukiza aha kuba ibyeshongoro byanje icyango munonga nibigorrenjiri okuhumuriza okuhamasiko bitambire binji umuntu nanteranja ati nanyenda kweita atukonka kunabandi yaho tunarwaje ngo aruhangane bibasika atubwena nari kora so abantu nkaba ryoko no bahaga nabandi bampagire abantu bansponsoringe nabyo nkusati nimpango meta kuje basiza nabandi sponsors ntucyo bakira nija kwerium Agip ebirabir namushanza eriya bersande nkeji ngo kuturya hasande geti yigura shazinga ntija kugura shamukaga ebirango binji bene biranga shamunana konka tujishwa abantu abinje bargahare and last time tukachukora bashamukaga abantu bakabijurine twagira omwijurana so shamukaga geti nzakabazigwirwe then stage netandika shamunana iwe Kate wazari ya stage no manya binje bakunda kushemba yo kwe twari hiti yebari kumbuze cyo buzecho nija kuhumuriza fans banje ngo hariyoro ebintu bibona nibihinduka nabuze ngenda kora concert itari yabutosha yes ninyenda kuzaha stage shahi 10 n'ekicweka Kate Mukiza aragarema yiwo kora acererwe kandi ninyenda kutera music non stop ninyenda ngo abantu banje ngurugaho twakuru yenda bije bandetera mizigo kunywa n'ubutambiro ajenga iroko shitame kwenyini mwene kunda tembe stage nangwe neti ntuzabeshongoza abunyetsiri kunkwasa kateka akora wenka nanimba shaba nimbabazi ahabwa abahagize banje kwenda ngo bahage kandi bafune Keto mbwijwiri bahwirho kandi omweshongozo tagenda no yetombwita otunisha tubamba bwiro bunani nyene mwije kare shamukaga mwije kare mazima mwije kare byo kugira ni manyangu niza kugenda 12 nizibwo shahanunji bije kare eriza babihindukire mwije kare twereza abantu kare bahage kare mbwenu babeje kare Nubangwe Kate Mukiza ngenda kumanya okutaha muri sente zingahi ebyateboze nezingahi ebintu nkebyo yebare okutaha mutuzire ngo concert nagwera beri impango tsemega konkataka arega abantu bamwe bakarema because ejo concert neja kuhindura amagara gabinji abana batonto benda nibakora bineki bari kureba ejo yo mu rubo kandi abana bato bija kamba tayira mwe 15 abana botebekanisewe nijo special package inside section ya face painting na nije mizano y'abana ejo nije kweri yo munda
okutaha mu muryango ni 15 rero ko munda kurigire cyo mwana rwenda gukora umuzire cyarabase bana face painting encara mukorere iyo sote 15 muryango izindi tukazigamba tukazimanya abantu batosha abutire bo no kutaha kwabona no mutwaro kumwe twagira VIP y'emtwaro 5 tuinemeza z'emiringo 3 meza yo kubanza tugesere family table mutanda kwijaneka just kushitama hamwe imitwaro 30 abantu mukaga nchishana nebetane tarugana benda kushitama hamwe kandi abo kuba kwegita bashitama hamwe nurundo kuwabahereza ico kurya nice baranywe batakagwenshazi amitwaro 30 tuine ndije twesere silver table nayo neza kushitama abantu mukaga kandi yo ni imitwaro 50 difference ya hamyanye barashitamye nanice barari barashanje table yes twine twesire golden table ya 1 million of course washashore imitwaro 5 takuza kurya ko wa million kandi takuza kurya ko imitwaro 3 konka buryo umwe naza kurya ariyo so tables naza kunywa kandi naza kushitamaje kandi naza kushemererwa asimo mnonga batumwe niketo mutisa none tuyine kandi ari kutugambira ha concert yeye ebirabe na mishanje by'ukwezi uko it will be a Sunday like this tuzahamaramizo twaragahamaramizo batumwe tushanje keto mutisa mu ajipu tutamuhimkaho mwene keto riko rero kwendera gambo byo kugambira aba fans abatuyire ni wo mu rugendo rwo kwerezo because music nako no kwereza abatuyire ni wo mu rugendo no bagambira chi no hamizo tanki ngo mushongozi wabo okay yabare mnonga cyo kubanza ba fans banje nimbasima icyo nakintu cyukuru ni nkundo kusima Claire mwene bishongo byanje baforonge binje no kusima nimbasima okunkunda mukankore kindi mukampisa hinayika ahatari fans tinkushira hindaro ngorundo mwe bare kumpa sente mwose no mumpa sente na mumpagira butaroha emikoro no mujimpereza amabaga ningesho ngoramu no following YouTube na social handles ezindu zona mwe bare following ejo ne yamani ekindi kubahamiza ninzagumza munimbahereza kandi nzakubahereza ubuherezo bw'amazima abo kubatikunda ndio wishemwe nimbahamiza ngo ibindi kubagambira ninza kubishikiriza na mnonga concert ibindi yo nindanga abeshongoza bungambire bona nibaza kwisha esente zintire tuzikuza kuhinduka esha tuzikuza kuhinduka kandi ebintu byona iwe berarebe ningo kabuga no social media umanye ngo namazima nimbashaba district zone abantu ngama barukunjira ba Kampala mwije abaciruhura abarukunjira intunga mu Ibanda buramuhona tingushorora amadini bantu ohereze bwandite bushora amadini ecama no kwijoka humurizwa mwije bakuru ba amadini abebembezi nito mutworeke ngo turukora ntubakwaso mu rumago kuburenjiri mwije muhagira buherezo amadini gona nabembezi bago natubeta mwije bambe mugumize mukumpagira amakanisa gona turendiyo mburuzi wenjiri nijo makanisa ko zo overnight nkora overnight mbura Sunday services mwije nanyiza biri munyereke rukundo nimba hamiza ngo chimba gambire ninge chinjo ningamba ninza kushikiriza iho rukundeba ugambire mutayi wawe tuketi yajanga byanagamba nibyarangire naza kubikiriza nimba shaba mugumize mukunkorata mugumize mukunkunda iho rukundeba ninkushaba ngo gumize mukumpagira kandi ogambire hondisho ebintu byona biriyo kandi niza kubikora je koko utakuteka no kurenga na ninkweshengereza ngo oyije kare tushemirerwe kare security tight parking eruho mwene bintu byona birije stage ne yamane kandi ninja kuba nishongora live yabareketi twenda kumanya ibishongoro byo twabitunga tugambire twakoze sachi YouTube channel then nani namba Yesu in case n'abarkwenda gutera yabare ibishongoro byanje waza ha YouTube channel ukasacinga Keto Mukiza music noja kusubscribinga no watchinga n'ibindi byagumana bizayo nibikonotifyinga ngo byazayo TikTok Keto Mukiza nyine videos mbeno social handles zona ronda Keto Mukiza bija kubona byeshongoro byanje kandi
enamba z'esimu nangwa in fact kangamba tickets tickets wija ha revival tukuhereza ticket wija Ajip Motel toka ticket ekanisa nyingi ka All Saints Church wahika washira bakuha ticket na wija kutera esimu zanje ezinaza kushoma okabuze cyukukiraho kandi tukine no mwanya gwa sponsors musa kwija kupata ningani itwa izoberyo niwe company yawe nibyo ukora bimanywe so nyongera kubehanangiriza mashomero amenyeto mwije abo kuba amenyeto ginetenga message yo kujunwa no kuhumurizwa mwine mukurabamo mwijiza bire tumukuza kusigara yo nico cyumu enamba zanje zesimu aza kushoma jempora uzahandike oyine kibuzo oyijombuzi 0 mushanju ina chenda ni 2 26 59 ningo jire ngo 0774 922 659 endijo 0 mushanju 0 ishatu anani 5 mushanju na mukaga 16 ninga 0703 45 76 16 watera ngenda kwati I know. Yes. Yabane mnonga kete of course nkomuhereza arahanga kandi utwire notambuze ikigambo cyarahanga sigire verse ubundi ekatutwara mu weekend. Okay. Ikigambo kinguza kabasigira ni kirga mu mubarha yahandikirwa abaheburayo. Eshura 10 omushorongo gwa 35. Okukira mnonga abantu abakiri kutandika musicians z'abakiri kwisha nano ndijo inechari yo naraba mucyugumireye umushororongo gwe ngugira ngo nahabweco mutarina go kugumisiriza kwanyu okwine bihembo byinshi ndabura mu byinji nyine obujuruzi bwinji obundi buryo mbyeshongoro byanje konke kimbasise n'ekigambo cyo kugumisiriza gumisiriza kwarabo tandikire music gumisiriza gihubwire kwarabo ryo mbushere bundi nubukora abantu samu gumisiriza abakazi nimbeto mu kivure kimbinire cy'eshongoro kirunyi bacyetango mukazi n'enshonga nimanya bwenci mu ry'enshonga mugumisirize okugumisiriza no kwisha kusya bintu binji ebyo takubase kwesyaho kandi mwe kwase mukama abamasiko ganyu ahabo kuba ruhanga byona nibabasika wamwesiga naija kubasa izoberyo mbategerize kandi ebigambo birungi byaba biri mu byeshongoro ebyongera kuhumuriza ikigambo cyo kare niyo nakikhereza kandi nisima TV West ndukuhendera abo kunkundo butosha no kumpajira obutara TV West nambemu Tukoberire. ezindi nizija wanyu ebare kumbera kandi mutakumparuka nekiresera hero obuzuba abantu ntuharuka konkamwe bare gumaho obwiro eje myaka yona mugumireho mwa promotinga music yetu tinyenyenka mwa promotinga gospel mwe bari kuburenjiri ubwo nago no murimo gwo kuburenjiri ranga kibahero mugisha nibo rukutureba ebari gumana ukunda TV West kandi ugumoje ukunzire umenogereba ebirungi byona nubo birikushangwa Yabane mnonga kete mkiza kandi of course akire tukagenzi ketu kuka atwinire bingi kuko uri kwenda kumwiyongera ukamuhurikiza ukamureba je live ebirare namshaju okweze oku Ajip Motel yatugambira ngo shayi 10 na bari ya stage numanya bishongo z'abandi bondi bija bwagenzere kuko yatija ngo shayi 10 naza kubayebeshana kete no mushana nana kwija mu mushana shayi 10 afite bishongore byona namizi ntuza kugama ha stage aganywe kunkampa katumure bere tukahurira iruho ryitu ryatwa program inamsima tocinekrea mpaka shaitano niseriza tuhomereho netugarukana muhereza warhanga okurukiranira iwo kaboriho Omulamuza
muryecombeleho mukama ntamwirene nagendera mu misho gawe nikore mirimo yawe nijuru rizina ryawe rinzire kigambo cyawe nakigambira abandi bantu reka kicira harinye batakumbuza ngo mtabache mcheshongole echo program ni ya msimanta oineclare mpaka 5 ntsimarhanga ahabwa Sunday rizoba ntsimarhanga ahabwa Sunday yo kubanza mu kwezi kwa mushanju 2025 nebiro mukaga byo kwezi kwa mushanju 2025 bit program agent batwinire bingi ahabo kuba ahabwemba bazarhanga betukuletera ikigambo cyarhanga umuhereza arhanga atubaganiraho kandi ahabwemba bazi tukuletera beshongozi ba gospel ningashe beshongoro byedini batumwe byedini byeshongoro hindo kubikutiriza hina arhanga ubundi uba warigire ko mu mbabazi ucuranka keshongoro odirota mukamasi mwene twatungo mugisha Dr. Isa umuhereza warhanga umbozi Benson nanga kitagata shema mukama yamwiciriza ngo aje abaganiho nitoye ikigambo cyerizoba kandi ruhango of course yamutebekaniza kurungi kutubaganiraho injiro nongera izoba umuhereza ruhango mborozi twakushemera nye nakira yabarukwisha amena mukama simba asima mununga turebe mu kamera otoyanjoje kandi tutwara umushara Benson amanya kandi umuburizi abwe kanisa St James Nyakabungo iriyo muri Kasana Parish kandi modo akidikonare ya Kitagata niyo narwoko. Okay. Yabarukwisha Bonu katushabe twenda kusima no kwebaza arhanga weitu murungi abwimba bazawe zitagira bugarukiro webare habwa TV West kandi na management okuguma nibagira hakeire bakagira ngo rizoba ni Sunday katurwo mu bende konka twijwizo bari ya mukama nambwe ni mukama umushago gumu program zona nambwe ndeba twaza kwereza ikigambo cyawe nishabango moyo wa mukama ategeke
bataba niyo bareba ngarikibwa hansi ugarikibwa higuru ikintu cyo mukama cyongere kuranganwa umusiyona Yesu Kristo kama waitu. Amina. Amina. Yabere binogo mborizi kandi of course yo no tureba tino mborizi Benson kuruga kitagata shema. Twenda ngutari kushisha bwire tuze ahangiriye ikisobere. Nasimor hanga kandi wagaruka kangaruza gundo murundi akuba guno murundi rwanje rwa kabiri umwanya ogu konka yoriya nareba TV West nangwana kwa kubara abanda bariyo bebuzabuza heraho nabasa kubeta bashitame umuryango ninga mu sitting room kandi nabo bahoro butuma barahanga izoba turi nka Anglican setting ninga Anglican churches turi omusande zo bushatu ninga Trinity ahitira kugira ngo ruhangane urukundo kandi mu rukundo nwarwo mu ruhangana ruhanga kaguma mu ruwe nambweno izoba umutwe w'ikigambo izoba ekitwatorana gwemerire umunjire okuyahandikirwe ruka eshurane ya mushanju okutandika n'umushoro ngwayo gwe11 konkebe byona kunabishwizima ni hamwe ikigambo kiri kugira ngo Yesu nayenda kukora habyawe mukama semwe nambwene iwori yaho niyenda kugambira ngo ubuntu bubwire bwawe bwo kugarwamo amasiko ubuntu bubwire bwawe bwo kwirahira na Yesu Kristo akagira iki yakora umagara gawe iwe atwira yuhira amasiko no yereba nko abandi batamirwe no reba nk'ekitine mugaso no yereba nkabusha nyenda kugambira ngo abari kure abantu basa kureba nkabusha abantu basa kureba nkatine mugasho abantu basa kureba nkomoro abantu basa kureba nkoryaho kuko nyenda kugambira ngo Yesu Kristo nakureba nkuwo mugaso mu izina rya Yesu nambweno erezoba nkuku nabagambira wishemwe kireya kurabe washireho no ya kutushomeraho amushorongo gwo 11 umushore ya mushanju Ruka eshura ya mushanju umushororongo nza kutandika no 11 okuzora umwana w'umufakazi twahingwireho umwanya muce yagenda umutawuni rkwetwa Nayini arahamwe n'abejibe no mutwe muhango gw'abantu kuyayirire hihi n'irembo ry'etawuni yabugana abari kushohoza umutumbi gwo mu jofiri nyina yazira ryomwe nyamunegeri kandi nyina akaba ari umufakazi abantu benji abo muri tawuni bakaba bari hamwe nawe mukama witwa yamurebire yamugerere sasi yamugira ati utarira yayirira hihi yakora hakatanda abekorezi bayemerera nabo ko kwatire mwaho Yesu asimwe Yesu Kristo hati turi omunjiri nawo amubya arabona agambanita Yesu Kristo arabona agambaniwe nayenda kugira iki yazora umukaya yawe nayenda kugira iki yazora umagara gawe ari ikibire kifire umukaya yawe ari ikibire kifiro mu kwikiriza kwawe ninyenda namununga utekateke ahakwikiriza kwawe tekateka ahakujunwa kwawe iwori yaha abingi nozo mukanisa ozo mishani ningo zo mukushaba obano ho bujurize otunyonka junwa urukumo rwenda shanju koka ebe byo rukukora nibyoreka ngo kajunwa abandi bantu abatwire ni wahacyaro nibakwegera huki okajunwa urukumo rwenda shanju konka ni urukutera amahembe okajunwa urukumo rwenda shanju konka ni urukurogo abana babande ahacyaro niwo inituma niwo tarukwendeza kuba umwana wa neiba kwara kugura just imagine akapichi kamwe konka kati nangwa naka second hand hata kapichi kamwe gaba mapichi gaha hato shanga noyeshanya utama pichi gaha garsi nangwe motoka nemwe eyibaguzira ha cyaro cyanyu eri kora mu mbuga yawe utama motoka gaha garsi nyenda kugambira ngo korabe otari kushemererwa ombusingwizi bwa mutahi wawe korabe noreba embaga ya mutahi wawe
hati imagine turiyo tuhingiro mushiki hatoroho none na mino hato mushiki nunda ngo aguma wagira ati imagine nanguru ninanishe nkazi umwaro video hato barufitaho imbaga kuzukuheza kwamo atugaruka tubureba hato shangishe nkazi uwo mwana arwaye kwisayitama akuhingiro muhara mukama tugirire mbabazi hati bahingira mu cyo wawe wayikwata hitama hati wanonda guma wagira ati Bueno ruhanga tugirije mbabazi kwarabe ari urushemererwa tushemererwe nawe nangwa ko hari kurura turure nawe hato takare bo busasi bakugira yaferwa umwana hato teke mbaga ushemererwa utanika kugamana batahi bawe utanaho cyaragaho cyamuhikaho mbone inkweshengereze y'urya kugira ngo kwarabe ari umuntu utashemerewe in fact ushemeye kwano muhikahi ukamugorora amasuku mukamasimu mwen Yesu yamwirirahi yamugira ati utarra nambwe nyenda kugambira iyo wishemwe uryaho imanya ngo school fees yabana bawe tekashikire umwe birebe turiyo mu visiting days zaberere beito kwa amashomero umwe bambenda tugende na kumarira na ka fees ninga tuition kaberere beitu kukaranga kwirire mbabazi ranga kwinira akwinire plan naenda kukora yawe naenda kukora hakatanda kawe naenda kukora handwara zawe naenda kukora habusasi bwawe amabanza gawe nagamanya ranga naenda kushashurira mukama simwe nambwe niwe uteho masiko abo kuba ni manyangwa amabanzo yine menji nambwe aroho kushanga umuntu we tarufutera amahembe tari kucecera kunkaba mweto muceceze nyenda kugambira ngo abantu ahi barakome kwanga ahi barakome kwarana Yesu Kristo naenda kwimusya uba ibintu bitabusha uba ibintu bito mutezi w'amahembe ruhanga naenda kwimusya akakwindura mission coordinator ahakanisa yanyu mu izina rya Yesu hati nangwa ubumwe turaka twebwa juba Yesu byatukorire hati wayobwa iyo buwashwerwa uyo mukazi woroho nareba TV heje no manyango kashira no muzigo mukabana umupangisa nangwa nabakahoro bakugambura munaje kugwo muzigo kukaranga kugirira imbabazi hati nangwa norara no munje yawe nangwa hati urunarande ready abamwe bapangisa mu majugawe Yesu asimu bushuranga umuhireki umutugireki kugira ngo niwe umbina majumarunje ha cyaro ningo mutawuni obo mwari yabo nangwa umbo kupangisa akwire hati niyo turi kupangisa nangwa arona bari kupangisa amajugawe mukama tugirije imbabazi nangwa iyo mukazi wo mu cyaro ariho bo wabire no shaka tera makashano shiro mukejo nita karitaruhu urukucero umusiri ukahingire kitoki nangwa ariho no babire bahinga uwabiro uhinga ukahinga umusirwe bitakuri bakakwe kitoki umusirwe bitakuri bwo gukiza gwayera hato ijo bijaba garka bakushakisa aha musirwe bitakuri ogwahingire kuko hateranga kugirira imbabazi yakwireze bibanza hati nangwa nabo babire bakushakisa umwe nibizo barukushabe cyo kuriya nangwa hati niwe okuwabire buriya nibakushakisa hati niwe arahabo kusakisa mukama tugirire imbabazi nambwe ntusima rahanga ahari ababagirire je ababo abakiriyo mu rugendo Yesu Kristo yatugambira kasheshaka unaenda kukwata hakatanda kawe abekorezi bakemerera abatirene bakugambura abatirene bagira ngo nabeha ayipankire secondary abana tubari kwiza kushoma Yesu naenda kukwata hakatanda kawe abana bakaheza secondary naenda kukwata hakatanda kawe bakazana ha university ogo wabire nakugambura noja kumuhereza kada aizo mu mbaga ya graduation y'abana bawe omuzina rya Yesu nangwa hino kwezirikire akagira ati nabiha abana bena bashoma akakikino bwakushoma kakahiza graduating tari kwiza kubona murumo nagagira ati no bwakubona murumo ubushwere nubuza kubura kuko arahanga kugirira imbabazi yabashwaza abana bahiza kushoma kubaheza kushoma immediately ruhanga yabahereze mirumo nango kubaheza nebye mirumo yabahereza ubushwere eka yawe nehinda nangwa teka arobo waguze kibanza ukaguze kibanza haze cyaro cyasheka bagira ngo hati nabiha ya obu yaguze kibanza yakiguriza nabana babiki nibiza kutwarenda
nibamushwaza kuko arahanga yarabira mu bana bawe yabahereza amagezi bazo mu ishomero abana bashoma ruhanga yakugarukamo baguraduatinga babone imirimo namwe ukaguze kibanza kimwe hata abana bagarizeho n'ibibanza ebiri ku kire kibanza kimwe oryo mibanza bitanu mukamasimu nangwa akakaje kuba bintu bajyaga nukenda kufitera nangwa na nejo ri kutonyera kugwamo hata kwa abana bakija bakeyera bakanaga bakufitera kwenzi ya permanent hato rukurabaho owakigambere najati bishi ngire nahaba bishi ahantu waha nangona niyo ko kubyamimo umubyamo ugaramisiriza ureba higuru hati abana begiro kutaho decoration ahigura ceiling ataho nk'ikimuri ataho nko mutima ataho nko mudobonire umwe ko kubyama wasimuka umuye kango byo bishi ahantu wa wanje ninga ndiyo nindota koka nigenda kugambira ubushemwe yaje ati nenki ekinduza umurura mukama ahabo birungiye byone biyankorire ndayakire kikobo cyo kujunwa ntakiri izina rya mukamaranga wanje Yesu asimwe namwe ubushe ninyera ngo yeteka tekeho urebe biruhanga kukoreire urebe biruhanga kurabizemu ojo tkonkari izoba irindagira mu kanisa yo weitu irindagira mu kereze yo weitu nkakwata habiruhanga mpire nkamusima omisho gabantu mukamasima namwe ariho bwo kutina ukazaho ukagira ubwoba ukashangwesi yaho ekeshongure cya 2005 stanza yakana najya nyowe kumba ndahamwe na mukama wanje naye ko hakabikona tingera kintu cyo nekindinisa ahabo ko barahanga barahamwe nanye mukama simu namwe nyenda kugambira ngo reke kutine mberambi ureke kutine actually hata ariho emberereho ubwiro buri kuzikana umuntu ngo yayitwa pressure ngo yayitwa kansa ngo yayitwa shukari umwe ko kwatanga shukari ningo kwatanga pressure hato yeho amasuku ugira uti niza kufanya inchakare nyenda kugambira ngo zaburi eyigane 18 umushorongo gwi 15 ranga natwereza amasuku yajya tori kwiza kufa noja kugumaho oreho burungi bwa mukama nabwo no wishemwe ori hasi kuri neje ninkwende zo kuhangara umusaya baburire okashemererwa omubyetutu yawe obwabirokera no hinga no fakubi no kerasha 11 hatu umwe ko kuba wayika birungi hagire mberambe yabo umuzugustana yemerera nambwe erezoba ninyemero mu cyahandikirwecho kugira ruhanga kuherezo kuhangara umusaya baburire ureba abana bawe nabaguraduatinga ureba bishiki bawe no bahingira ureba abasigazi bawe no bashwerera urebe no rye birungi abana no actually aroho wabiro rwara naresende zo gura panadozi kabura ko kati nangwa ko kuraro wakwata honka senyiga yonka senyiga emoto keze zikizige nyuma za Prado za Land Cruiser niba ya parkingiraho special niba kutwara mu irwaro murago utatire munashinge 10 izo nembabazi ibintu biruhanga tukorere ko kebyo nebiruhanga ahereza abana be abamwesiga abamusherura nyumushana hamwe na nyekiro omumazima mukamasema nambweno ari ikindi kigambo kindi kwenda kuhereza ekiro kuhereza amasuku kiriyo umustabo cyana Yeremiya ishura yo kubanza umushorongo ugwikume na mwenda yajya ngo barya kurwanisa kungati bari kusingura haturecho cyonka hati niyendo teka abazungu bawe abagerizeho kurwanisa nibajyanga no kuguma nko kuori akana nikazo mu secondary batanika karuga akizo mu examination season umwana famisho umwene mbere baho aho botagetingire kuya school fees ebura kukarahanga kwemereraho akwemereraho buri imbere yona arabera no mu head teacher ajya tapana atogo mwana reka kuri examinations maybe turagwija tubakwasi za report card kukarahanga yemerera umwana baje akora examinations ze azheza ninchakare yoba yabireno bagaya urugamo umuntu wa mani mukamasema so mwenu
erizoba nabwo kushemerwa kuhanga umununga abo kubaranga yatugaramo amasuku umukigambo cy'erizoba koka no manya ngo buri umuntu ayinura kumurwanisa iwe teka hamuzugu wawe hazorebe ko ari kurwanisa hazorebe ahakomere kukurwanisa agobere muki hati nangwa bazo yebuze kibuze ki hati yebuze aho yangire mutahi wawe ugobere muki ninga ko kwanga umuntu nogoba ki kandi ko kumukunda noganyirwa muki mwene ko kunana abagambire muturiyo musande zo bushatu ahita ineshare kugira ngo uruhangane urukundo kandi oguma mu rukundo baguma mu ruhanga naruhanga kaguma mu ruhu namwe nigendo nkundira umuzugu wawe abo kurarambira yango yawe bakucikirira aba bari kurara nibaruga abari kurara nibasimbe mibazi nyenda kugambira ngwabo bona iwe gendo bakunde noja kureba ruhanga icara kukorere mukamasima ndakusima ruhanga wanitwe program of course ngiye msimata kandi n'umuhereza wa ruhanga Boris Benson turukwerera kuhendera ibigambo kabiri ututwara ubushande amen ibigambo nkabibiri ibindi kuhendera nabyo mu program y'erizoba icyo kubanza abashija abari kureba screenage ninga bari ya TV teka ni ryari oboherero mu kanisa ni ryari oboherero umukereziya mbwe nimbeshengereza binetata muri kazaramwe abashija mutwase mugaruko maramizo muherezere hanga umwe ebirebi tugizire ngo abakazi ebirebi batandikire kutegeka imyanya y'ebitinisa batategeka imyanya y'ebitinisa nubo barara umuza overnight nubo barara umuza mission nubo barara nubo bazo mu kanisa nubo bingi mwenu abwa abakazi kugumana bahereza mukamana bamusherera nyomushana muhanda nyekiro no mazima rangasa zire umwe yabahereza mugisha mwena abashija nimbeshengereza mutu ruhanga takatwire mwengaro tugaruke umaramizo gaitu kandi abashayija tugira accountability na nabakazi beitu hati ngoko witu turiyo mu season yo mwani abashayija mutakatwara umwani esente zo mwani mukazi marra amabara mukatwara esente zo mwani zikabure cyo kora mukazitwara okumba maraya esekashikira genda no mukazi wawe hacho macho mwani mushisho mwani umubuzo tubishi mucyara katusisizo mwani hati tugire abakazi nabo bine ideas. There is a strong woman behind a successful man. Yenda kugambira ngo wakwatanisa no mukazi wawe rangana abahereza umugisha aberere banyu n'umubarunde ka school fees n'umukurakuranye kayanyu n'umurugombashike ibyo nibyo bigambo ebinani pendera nabyo kandi ninyenda kutwara mu bishogu okugira buna yakuraho nawe nayendeza sande nonji umuriyabo ninyenda ko kuramusya abakristayo bekanisa ya St James Nyakabungo kandi mbendeza service nonji konko mukanya kace niza kuba nabahika kandi nimbashangiriza umuservice nindamusya mukuru wa kristayo bekanisa ya Nyakabungo ushemwe muhumuza Steven no mukazi we Stella ushemwe umubici wekanisa yitfo kureba Jackson no mukazi we umukuru Florence kandi umuhandiki wekanisa yitu uwishemu Erda Elia Bazira kandi ntwari umushogo kuramusyaho Dr. Ruben Musime n'umukazi wa Florence kandi abankuruze umbyo moyo canon weitu venerable Reverend Arthur Twine hamwe na mama Justine kandi na Reverend Simwe kandi abahamuheru ntwari umushogo kuramusya umukazi wanje cyamazuma Mauda kandi hamwe n'aberere beitu umukuru Nehemaya no wishemwe Shalom mu izina rya Yesu kama abimenemwe katushabe aranga weitu murungi nakusima nakwebaza kandi habwe bigambo ebiwanda byamu nonga ebyamitworeka guruhanga nonda kugira icyo wakora mu magara gaitu namwe no ikirize mukama byone byafiro mu magara gaitu amatungo gaitu agafeire okushemerwa kwito kwa feire okujunwa kwito kwa fire mukama ukirizo tuyimusiye imusiye abana ba mukama
ikigambo cyawe kigumene cyaka y'umushana mu najyakiro kandi Yesu Kristo ikirize amakagono gahereza ubusinge no kwatanisa namwe mukama wishimwe kireya nawe wantaya isa program weji wenekaye nimbashangiro mugisa barinde muri byona kandi management ya TV heji nayo mukama gihereza umugisha ubakurakuranye ubuyungu dara ubateko murende kandi Yesu Kristo ikirize sandeji besande yo mugisha abo bona bayitera no mbaramizo gatargamwe nagamuhereza umugisha riri Yesu Kristo izina ryo ryongere kugumanira kanya namunonga ubureberezi bwito bwa Westankore Diocese kandi Bishop wito mukundwa Johnson Tino Mujuni hamwe na Mama Joy na timu yona y'abasaba dikoni naba risa bono marisa gabo gona mukama n'ababuruzi bona nangwa n'imituye kanisa oyebembere mukama program zabo zihereza umugisha Yesu Kristo mukama wito amen nibare mnongo watangura nito mu cweke icenzi ceka cy'ikigambo cy'izoberi kandi cyayibembera Ombuds Benson ku rugomba rutagatashiyo tera kusimbarhanga tende kumanya ubundi iyo kwakoze ko bashanga icweke kintu cendera bitwakiye mu rukamshanju shoro ngo twashomo gukunda gumwe mpora mpora gukunda mshanju ko karhanga na tamza tureke kurira wamwesiga turi kubasa kuriraga amaziga gari kwirukanga wamwesiga amaziga naga gusimura ahubwo byo byona naba nabicinga twiteze tumreho okine Claire mpaka shaitanu nitugarukanye cweka cy'ubushobozi butufunokowa buli mwaka wosaba mukama abeko kyagamba nga naye poteya notunulira abantu gyoyiteyo nga bo kale bali bulungi embeera yo bweyungula amaziga wakabye nokowa otwadde nokowa uzaamu amaanyi mukwano tokowa nadde embeerayo eyungula amaziga kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okukola byona biryambina tolowooza katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuka bize tolowooza ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa waliwo kyalimba yana emyaka gikubya katambaala mukwano towanika katonda talimba kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa byona alibituwa yali mugumba nga mujja we bamuyita Penina nga ye buli mwaka asalayo omwana abeera yonsa nga waliwo ayavula ono tengerere n'agende mugga Penina natulugunya kaana nayogerera kaana nakowa kaana nakoka muline yekyawa n'akaaba amaziga kakabira mukama naye katonda wakaana bwe yawulira essaala yamuwa nabbi tolowooza katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi oba yafuka bize olowooza ebisuubizo bya mukama byasuubiza okutuwa waliwo kyalima The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown and many more will take place in the USA. Watch me
Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omumu nene. Abanya-Uganda mwena Alpha Music Entertainment yakuletera Best Emily Live in Concert Ebiri 13 by'ukwezi kwa Musanze 2025 ahari Kampala Selena Hotel ubwashagatirwe bishenteko n'abanyirenteko benguruko ezo kwimbisa no kuramya ruhanga Okutahamu n'imitwaro 5 VIP n'imitwaro 10 emeze y'abantu 8 ni miliyoni 2 zonka kandi basa no kuri system yawe yo mu ngaro okugura ticket aha MTN Momo imiryango neje kwigurwa ikumizo mwabazyo okwenda kumenya ibiri kushiraho no kwa bookings 0 ngaga ni 3 5 n'emwe 2 ijoreba mukono gwa ruhanga ni guborozya ngoma Best Emily Live in Concert. My God is bigger than my trouble. Nitubahereza tusimbira amakanda omurubuga rwa Hoima rwa Magita Karama kuikata muti I just wanna see you smile Karama kuikata muti Singayo 16 katonyeze mwenda kabalega fama imanzi yawe My feet will step many places. Anywhere I go, I'll be protected because you are a conqueror. My hands will touch many things, but I'll still be okay because you are a conqueror. See the one God has loved. See the one God has favored. See the one God has had mercy on. It is me, yes. See the one God has loved. See the one God has favored. See the one God has conquered for. Conqueror, winner, a mighty man of war, a conqueror. You're a conqueror, winner, a mighty man of war, a conqueror. Yeah, yes you are. My life will have many challenges, but anything I face, you go beat them for me because you are a conqueror. And even when I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, no. You are a conqueror. See the one God has loved. See the one God has favored. See the one God has had mercy on. It is me and you. See the one God has loved. See the one Jehovah's favored. See the one He's conquered for.
nteseza obulungi nga Mukama ani amanyi bwe neetaaga nga Yesu nabanze n'omubiri gwange n'amagezi bye tuyaayaanira bingi naye ate bituzikiriza waliwo olw'enfuba okufuna nsanyusa omutima naye era ne mmaliriza ssebo nga nnina amaziga olunene mulogonya mbulumi eri mutima kuba essanyu ly'enteeseza obulamu sijjamu nnaku waliwo bye mmala gatomera lwakuba bimasamasa naye nga biva wa sitaani kale nenfuna obuzibu naye kati nkomyewo gy'oli gwamanya ebyange gwamanya obulamu bwange gwamanya byonna bye neetaaga nteseza Mukama walina ebiteeso ebinsanyusa nteseza Mukama walina ebiteeso ebinkolera obeera eyo n'oteseza abalwadde okuba balamu obeera eyo n'oteseza abaavu bafune ssente nteseza Mukama walina ebiteeso ebinyimusa nteseza Mukama walina ebiteeso ebintaasa obeera eyo n'oteseza abanyomwa era obayimusa obeera eyo n'oteseza abasibe era obafulumya enkomera olusi netunuulira nnyo Mukama embala ebiseera bye mmaze embala emyaka egisigadde egyange nga ndaba obudde bumpitako olwo ne nefuubirako okufuna buli kirungi kye neetaaga emmaliriza nga sirifunye olw'ebiseera ebitannaba nnyo bwe ndaba emikwano nga balina abo bosanyusiza Mukama nenfuna okusaalirwa olwo nemba n'ebibuuzo nkumu mulimu nze nga bigamba lwaki nze Mukama ebyange ebyo biruwa olumula enzija gy'oli nga nnina ebizibu byange naye ate gwe n'olwawo okukola amanyi neganzikwamu ndaba bwe neerabira Mose bwe wagamba aba bakulindako tibalitumbira mu bbanga n'amaanyi gali baddamu naye oba wateeseza Danyeri okuwona empologoma nange mmanyi Mukama olina okuteesa kwenoonya nteseza Mukama walina ebiteeso ebinsanyusa nteseza Mukama walina ebiteeso ebinkolera obeera eyo n'oteseza abalwadde okuba balamu nga basirimu bawona eno obeera eyo n'oteseza abaavu bafune ssente abanakunobawo essanyu nteseza Mukama walina ebiteeso ebinyimusa abanyome bwawo nteseza Mukama walina ebiteeso ebintaasa obeera eyo n'oteseza abanyomwa era obayimusa n'obafuula b'omuwendo obeera eyo n'oteseza abasibe era obafulumya ekkomera obeera eyo n'oteseza abanyomwa era obayimusa obeera eyo n'oteseza abasibe era obafulumya ekkomera
worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, dear Mazekean. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Ahatari kujinwa obusinjo tutwakubugine. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Obusinjo butwine nabwo kujinwa. Ahatari kujinwa obusinjo tutwakubugine. Abamu bana babo bakabiyo mu bafumu, nane sente zabo bakaziyo ko mu nyanja. Wonkitwe bitwine tukabiyo mu kanisa, nano businjo butwine
kujunwa izo ndwara zitakira ntizireto butajunwa na n'urugamba hacyaro ireto butajunwa konkito bye byona tukabibinja so gushama na n'obusinjo butwine tukabiyo mu kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa atari kujunwa obusinjo tutwakubwine abamwe butegeke bwabo bakabwiyo mu bururu na n'ebitinisa byabo bakabitamwe bituga konkitwe bitwine tukabwiyo mu kanisa na n'obusinjo butwine ntabwo kujunwa abacyara bubine bakabiyo mu butare na n'obubwigo bubine bakabwiyo ko mu kwiba konkitwe bitwine tukabwiyo wa Yesu na n'obusinjo butwine tukabwiyo mu kujunwa obusinjo butwine ntabwo kujunwa obusinjo butwine ntabwo kujunwa obusinjo butwine ntabwo kujunwa atari kujunwa obusinjo tutwakubwine babiyahamirimo umurimo gucigenda na nabo banywani bagenda konkita abanywani tukabiyo mu kujunwa na n'obusinjo butwine tukabiyo mu kujunwa amatungo agubine bakagiyo mu kunyaga na n'obusasi butakira n'uburetwa butajunwa konkitwe ebyo byona tukabirekera omujuni na n'obusinjo butwine tukabiyo mu kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa atari kujunwa obusinjo tutwako obusinjo obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa obusinjo butwine nabwo kujunwa atari kujunwa obusinjo tutwako Saisa n'obusinje nijana ekibuzo ninyoha kandi niwoha ninyoha mukama ninyoha erizoba kushangana ingamba izina ryawe ninyoha mukama ninyoha erizoba kushangana ingamba izina ryawe Esiyona ekabani weri kugamba omu bigombe na no mu mabanka kunkaruhanga wawa kahureshara zawe ukagashashura ingamo wazikinga manyaruhanga wawe namanye cyori kwenda hamukama ninyoha erizoba kushangana ingamba izina ryawe niwoha atine cyo kurya konkeri izuba niwe norye cyo rikwenda niwoha ukabotine wo kurara konkeri izuba niwe urirani rodi utakawamane utakabire mkogwe shabaruhanga wawe nahure shara zawe ninyoha mukama ninyoha erizoba kushangana ingamba izina ryawe kwimuka nakuhora usaro nozara n'abarongo ninyoha mukama ninyoha erizoba kushangana ingamba izina ryawe
ujwara no jware cyoro kwenda ujware koti no mucyara syuti n'abana bawe bajware byo murembe tumani gawe ingobwenje bwawe konkaruhanga wawe na ureshara zawe mukama ninyoha erizoba kushangana ingambi zina ryawe. I am telling you niwoha kushangana izoba nogamba izina rya mukama w'Yesu Yesu Kristo. Outuleni Saisoni omusidi mamweta Saisoni obusinji. Saisoni obusinji. Isishongoro ko ino muramwa mwancho watire. Kanye neshonga bwente nakitire. Ya. Niwoha. Ninyoha. Wabirotine cyo kujwara. Hati no jwara suit. Wabiratine cyo kurya. Hati no ryo cyo kwenda. Niye kindu kwenda. Mukama wita simu. Amina. Yes, program in MC Mata kind of course go to jatena mushongozi wabo mushongozi wa gospel mushongozi ariko shongore bishongoro bya Ruhanga erukutiriza hiyi na mukama wabo ukura magaragaba make bishongoro ke byija uhura wagira ko waganyirwamo uhura wagira ko wabaho byo mu magaragawe mwentu wakuretera Saisoni wo usinje Saisoni ariyo naenda kutugambira ngo ndayishongora aza akashongore cyeshongore cy'abantu mwe nibingi kakuba naceshongora atakweshongora nka Saisoni na ishongoro ritwa abantu niwo hiyo wabiro orukurara otine nangwa naho kurara konka hato landlord niwe nupangisa abandi. I am telling you niwo ho wabiro ryaho n'umucucu hatu no shitame n'abakama nozana ne byarahangiyo nakujanto wamwitiriza kazo magaraga wakategeke byawe. I am telling you no rugomere veno zo midijo and you find yourself somewhere you be like hona ninyo ryaha konka hagwa mandiga mukama ahabwe mbabazi no ishanga washyiriye Saisoni wanje ninye nakira mukazi ndirege nyabo abantungamo yes barabata ntungamo umuriro barije nibagambaje tibine shonga nibakunda TV wese nabajikunda kandi basima nemirimo ye gukora mukamada murundi abo kuba netoberaho etambuza music yitu eborengiri kandi nebereho bwire bwona te kuburabura. Saisoni ntona kumenya bwinshi wayishongwe cyeshongorechi niwo Saisoni nabwaci eshonga bwinshi na shongore cyeshongorechi nangwa kabanza neco businjo butune cyo kitwabanza tukaba turi yo mumbere ambabo kwa tukazarwa kubimononga tukaba tutine cyo kurya tukaba tutine cyo kujwara tukaba tutine nanju yo kuturamo tukaba tuyine nju yebinyasi kutwagire kwindura ko baba mane twahindura tukuzo mu yeberere tukamwana njura kuyabire gwerara netutera mpaka mukashesha ubona ko bwakirera hanga yabihindura nagira ngo cyeshongoro kabo bujuruze bwanje mbwishimiye inyoho warabona muri byo byona konkato ruho yemerire ndiho Saisoni no jwaraje ni jwaraje Saisoni no ryaje amina kama wita simu haleluya. So Saisoni ne bishongoro bingahe nyene byeshongoro 12 kuko byeshongoro 12 nakoze roho videos mukaga namanye ne video y'imperukire yogere cyo wakora bamanye ngo Ruhanga ibyo niyo video y'imperukire gukora kuko byeshongoro byanje biyona byeshongwira bw'imbabazi omwana nyeshongora ndi kugira ngo ninyeshongora nko muntu njiza kwishanganyishanga cyakwa salame tama y'abandi mbishinka ninyoha businjo butwine nabo kujunwa nyonka mawakajenwa 98 mama wanje na watacho mugisha Evasi kuyamazire kujunwa yatukurizo mu kanisa turi y'abana bato hatu twakuriyo mu kanisa nena kuyitu no bworo no butagira cyo kurya no kubonabona nacaro bakutugaya ngutine n'icitureba ubona ko kubwashyikire nanye nakunde kanisa najiguma mu natandika kutere nanga nangwa ntakagire hananga tukabanze ngoma twatere ngoma kunabentere ngoma cace baje nanye mpuranye firingire kunahereze nataka kutere nanga mu cace right now ndiyo mutezewe nanga by professional hatubwire ko bwashyikire ari umunyana wanje no mwita Prosper Tahunga yanje tuka tusayitu yishongora kuba kandi ngo ndikutere nanga na no kwishongora nargaha nazo mu studio nashoze cyeshongora cyo businjo butwine nabo kujinwa cyatambura bora hamwe ntakumanya ngo na mission yo kujya ngo cyo nziza kutambara neza kubaho cyakutunda Saisoni kandi nyishongorera nko muntu kucyatambuye Siyona nanye nashara munajya atkandonde yakandi nakosa keshongoro kanahurira namarira akeshongora kuko nakarije nubwo natirije cyane inyoha ubujuruzi bwanje kwa burkeshongoro kindi kweshongora nicyo bakiryo ubujuruzi bwanje ntakumanya ngo nubuza kuba ubujuruzi bw'abandi kubandya nshanga abantu bacu followinga cyakwatameta yabo cyo kubanza titebera mu byo kurengezana tukiri mu byo kukayana nebindi
ni cyatacinga mitama y'abantu aba kwecesha ngo cinkweshongora to umuntu utakacito musimu karuringi tone ngo nakitera mu nanka ngo narengeza nacetera mu ko umuntu kumuhumuriza kumuhamya then hati nico kikutuma cyatambura abantu bamanya nanye niyo nshonga kugira ngo nazo mbeho za TV we stage ngo kwe kututamuzana kwe kutukunda no kutukujikunda at least nanye nkagira step y'inatera nanye namitinga mukere yankogu nanye nyencha karembe n'imperezo bujurize nte nanye nkaza yoko naramse abantu banje bantunga mu rubare bamanya mweshongozo wabo wo muka nano kwari kutwazana na hiyahika. I'm telling you ogweni Saison obusinje Saison no mweshongozi ariyo natandika kuko of course ntwenda ngo rahangana wa muri ho mwidara amuteko mwidare rindi kandi abwe mbabazarhanga takabura kuchikora ahabwo kubarhanga wa mwesiga we nakore biri kuteka teka ngo tubiri kubasika echo kureba ngo ni hango mishoga rahanga I'm telling you nakantu kachi mani Saison wanje ibishungu bibuntu bishanga ubundi nyenda kweta bugeni bwanje ubundi nyenda kweta ngo icanye shongoro mukaye usibene shongoro abana banje ni nkuyanga echo kubanza ebiye shongoro byanje cye nabandize echo businje butune nabo kujunwa kunace shongwire nti abantu bakabampizina nguni Saisono ngo wo businje bacaza kunyeta nkamajenye ngo riyo mwana watire cyo businje hata wo businje nizina lyawe ningana habuce shongoro nabwe cye shongoro amazina ganje niwe nabanyeta tumukunde Saisono konka kubampire ryo wo businje ahabwe ceshongore cyo businje butune nabo kujunwa nabana ryo natambara nariyo tine rindi rinyene waza TikTok Saisono wo businje waza YouTube uri kunyenda Saisono wo businje ninye muntu ine nandere kusinga yo kwango mu Uganda mu Yesu gitugambe konko gishoma abantu ba surprise yako banishoma ni 0 mushanje merundi 5 nkaga ni 2 nshanje na 8 ije niyo namba yanjye Yesu niyo rya WhatsApp niyo rya mikutiyona niyo namba yinyene y'inkuko saburi cyo yaho no fundaho twenda kuronda za TikTok twenda kuronda za YouTube tuteka mubi no searching amusayise no businjo bawaheza ala sayise no bwiro bwinje no cyakora spelling yakobi ni SYSON then no businje neriyo rinyankore nkabutosha rero mfuna mikutiyona ibishongoro byanje biruha YouTube TikTok hona biriho na Facebook buri mukutugona echo rukugambira abafanizi bawe kandi echo ryo no bahamiza nkiwe Saisono no businje mutekwa kucemerera ekindi ukamiza abafanizi banje ninga bahagize banje bari no bandeba no kugira ngo batakaho amane ibisiyandi yo nindeta nambuye nuko mbere bice ninza kuza umushuwati yoneza mbaretere yakanda kasiya munonga akakusinga yo kunura kunda karete ninza kaninka kutapinja one kano kareba ahabo kugira ngo embere y'inakurira muko ko bari kumanya no ko nabandi zo mu kwetorura no kubanza mu mizano kabanza mu kuzana mizano kanye ne group no getarshenye drama actors tuzane mizano nkeje yaba mushaka production very good uko niyo nabandi ze twazane mizano twasiye mizano nketano na hati tucazana ntuteka kugira TV Westaha reno ko nayo torure nargayo hata cinkwamiza abafanize banje ninga bahagize banje no kugira ngo umutaho amani ebisyankiriyo ni ndeta nkiriyo ni nyambuka TV Western tuza kubatangire nayo abakureba TV West obwire bwona nezagumane yakire byitu kuko yanyakira hati nanye nkaza mukagira icyo nagambaho n'abanyana baye I'm telling you ogono mojo witu Saisoni ubusinje kandi mojo rukugantunga mu rubare kandi ko so turi kushabarhanga ngo nababase kumwiho mu idara muteko murindi no manya abana bari bija busiyo music industry kandi of course bija bari kweshongora beshongoro byarhanga nabatambuze njiri oyire habahereza barhanga bari kuzo mu makanisa mu makerezi abakegesa bakaburira konka hataba nabone barabizenjiri yabo ombye shongoro kandi I am telling you egira binji yitwa biyakwata mwana mereke tubahereze shagama tubahereze embabazi ngumukama bagirira embabazi at least nabo bargo mwirevo bazo mundijo nabo turebe nkaba shongozi nkaba bamani kandi of course ntubantsima hanga twareba ngunga Saisoni nargo mwire umurevo naza mundijo nyenda kubasima mnonga bitabari nitwa program ya msima thank you so much abakutufollowinga
Natubebaza mnonga abaturebero makaganyi. We want to thank you so much. Kind of course abargahamara misoni mwa bagano betebekansa kuzayo no manyizo barya Sunday za service nizibaziri nyingi mnongo shanga ko mwizoba we have like 5. So abarijire kurugaza shahe mwe mpaka neze shaha. We want to thank you. Abariyo betebekanisa ni mwe tugira ngo mugende kurunji. Kuko of course nteba kubasire cyahandikire echo twabatuyine echo twagambo mu kigambo cy'ikizoberi kandi of course twaciho muruka ishura ya mushanje. Mshoro no gwi 11 mpora mpaka ahagwi 17. Get your time and read there. Ruhanga nagira tereka kurra. Ebyawe byona uruzire mnonga konka kore wamanyango kamwitsiriza wa mto magaragawe wa mugambiro kamugambira akashesho kamugambira ihango kamugambira umuciro. I am telling you agamara noza korekeraho kugarra ahabo kubibyawe byona nabana bimanya. Twareba Facebook ntureba abatukuratira mukutu abatinta messages. Of course, Akilet Kanyan Kitu, I'm seeing Katsime Evelyn, Nideba Innocent Dishimiana, Nideba Mdiz Kenneth, Najat Hallelujah, Nideba Tukwase Edwin, Najat Happy Sunday Claire, I'm here tuned live in Gantonde, Ugunindeba Nintungwa Alex Eugene, and that's song for the show. I'm watching live here in Revshuri, Nideba Mateka Kenneth, Najat live from Entebbe. Entebbe Ntubakunda, Ntubakampara Mwena. We love you so much, my sister. Cannot miss Justin and your family. Ntubakunda mnonga n'abana banyu. But bimu kabato mukasheshe immediately. Pa byakatunizo barya Sunday tubiriho mpaka Claire ziro mu ndyamusimata. So want to thank you mwena abari kuna program eji kandi surely mukugira ngo of course eji program yetaka wiri tomwira mze tukuzayo. Abo kwa bingi nabagira ngo itureka tubaze tushabira hari ndyamusimata twaheza tubone kuzomwira mze. We want to thank you so much. And of course ndi kwija kwebwa na Goret Nasuno gwari hakacheka kandi najati nanye nikuna program ndyamusimata. Thank you so much ugun director wa Little Stars Nursery and Primary School aho muri kacheka. Niwe Goret Ntukunda webare mnonga okuwatchinga program ndyamusimanta. Shobora yatsintira messages nindeba bari bingi when I go to WhatsApp nindeba nyingi ogunajati bitwe barobuhereza. We are proud of you. Thank you so much Baram kind of course nanje nimbakunda mwebale mnonga na nokunda ruhanga abantu mwe wano okunda ruhanga nyoka zantu wano okunda ruhanga orukunda Yesu ebyo byona nibana bigendera amcheka ati nyanzire stante kubura kuyayereta abo kubana stanero ndaba bahamiro mukwitsiriza gumane ndeba shaking erebe numbasa kurugayo ninga konka iyo wahamiro mu muhanda gwenye no goshime kuba notoramu okahamiro mukwitsiriza okahamiro muri Yesu mukama wawe. Nabana manya byo nuko rabirabe. No byankwija chika kushakinga chita tell your God you're like my God, you're here and this is here. Please ndebe kangu na achirabamu. Program of course ndyamusimata kandi of course Akilet Kanyan Kitu and we can't kwasa kurenga hwaha. Nyenda kubasima mnonga himwe aturebera nyenda kubasima mwena abaturebera makaganyo abaturebera bushenye ntunga mu kiruhura isingiro. We want to thank you so much. Of course natari nyenka na nyine Bridget ha kamera kandi na nyine na Evans mu control room na nyine na Saisen obusinje akatoshongole beshongole birungi mnonga nitekateka Evans nyine chindi tuterere obwe turi kwendera program.